laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. الله تبارك وتعالى وي كبنجنا نقول إن يوغي الحاليجي itawata ko alhaaliji ɗi wonoyta e muɗum ɓeeɗo yimɓe yiite ɓaawo kanko allahu tabaraka wa taala o ɓanginande en wonde ko ɓe huɗindirayɓe ka nder giiteeli ton kamɓe ɓe tawata ko ardinooɓe ɓen kañum may ardanooɓe ɓen ka bone. donc allahu azza wa jalla o wi wa qaalu ɓe wiya ay kamɓe ɓeeɗo heeferaaɓe ɓe tawata ko yeddunooɓe mo kanko allahu azza wa jal ɓe yeddi ndeeɗo qur'anare makko teddunde ɓe sali kaaɗo diina makko islam ɓe yeddi nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe wi'oyay si tawi hawriɓe naadoyaama ka nder giiteeli ma lana ko honɗum heɓi men la nara min ala e yi'ude ka nder giiteeli ga rijalan yimɓe ɓe tawata kunna min laatinoke ka aduna fewɗo men wuruno ka aduna toon naudduhum meɗen limaynooɓe min al ashrari jiyaaɓe e ɓey yimɓe ɓe tawata ko yimɓe ɓurɓe ɓen e bonde ka hoore leydi. ɓe wiya attakhadnahum e hara men jogiti ɓe tun sihriyan jalnori fewɗo men sifotonoɓe ɗum ɗon hara wana noon ɓe fewdorno hara wana ɓe bonɓe wonno men jogiti ɓe tun jalnori men falji e muɗum am zagat anhum l absaru ka hara pellet ko ɓe yimɓe bonɓe tigi woni ko gite ɗe woni ko ooñi e maɓɓe ko gite amen ɗe woni yi'aali ɓe ka nder giiteeli ga hara pellet hiɓe nder ɗo. Abdullah ibni Abbas radiallahu anhuma ɓe maaki wonde ɓeeɗo heeferaaɓe ɓe tawata ko kuffaru Quraysh ɓe wowloyay ɗum ɗo ka nder giiteeli nder ton tawa ko ɓe faandi ko sahabaɓe nelaaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. sifa wana Bilal ibni Rabah kañum ma e Ammar ibnu Yasir kañum ma e Suhaybu Rumi e Salmanul Farisi en e ko nandi e sifa ɓen ɗon ɓe tawata ko yimɓe ɓe anndanɗa hoore maɗa ɓe wonno yimɓe ɓe ɓeeɗo heeferaɓe yawitino moƴƴa himmorde e wondiɓɓe nelaaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. ɗum waɗi si tawi imam Mujahid ɓe maaki alayhi rahmatullah wonde Abu Jahal o wi'oyay ka nder giiteeli ton kanko Abu Jahlin wana joomi meɗen tabaraka wa taala jantori ɗo ni wa qaalu ma lana la nara rijalan kanko Abu Jahlin o wiyay wonde la ara Bilalan wala Ammaran wala Suhayban wala fulanan kanko Abu Jahlin nde mo waylitoyo ka giiteeli allahu azza wa jalla nde mo meeɗa lette allahu jalla wa ala ɗen sabu keeferaagu makko ngu o wiyoyay ko honɗum waɗi kanko Abu Jahlin o ndaari o laƴƴi gite ka nder giiteeli ton o yi'aali Bilal o yi'aali Ammar ibnu Yasir o yi'aali Suhaybu Rumi o linta ɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe buyɓe o yawino ka ngurdan aduna ɗo ɓe kanko Abu Jahlin o kontuno wonde ko ɓe majjuɓe laawol tawa ɓen ɗon ko yimɓe ɓe tawata allahu jalla wa ala askanahum fi lfirdausi l a'la kanko allahu jalla wa ala o honniɓe ka aljanna firdausi towuɗo
ɓeɗo heferaɓe Abu Jahlin e wondiɓe muɗum tawa hiɓe wowla ɗum ɗo ɓe wiya kunna men laatino dey na'udduhum meɗen limaynoɓe min al asharari koɓe yimɓe ɓe tawata ko jiyaɓe ɓurnoɓe bonde ɓen ka aduna en andi ɗum ɗo ɓeɗo yimɓe heferaɓe ɓe yi'ay ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe gonɗinɓe ɓen ɓe daroɓe wiya wonde ɓe ko majjuɓe laawol ɓe daroɓe wiya ɓe ko yimɓe bomɓe ni ana Allah azza wa jalla o wiiri noon wonde inna alladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun ha kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wii wonde wa ida ra'awhum qalu inna haula'i la dallun ɓe laatino kamɓe ɓeɗo yimɓe heferaɓe hiɓe jala ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe gomɗinɓe ɓen ka hoore leydi ɗo ɓe laatino kamɓe ɓeɗo yimɓe heferaɓe si tawi hawri ɓe yiɗi ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe gomɗinɓe ɓen ɓe wiya wonde inna haula'i la dallun ɓeɗo ko yimɓe majjuɓe ni ɓe ko yimɓe ɓe tawata ko wopuɓe laawol ni ɓe ko yimɓe ɓe tawata ko yimɓe faljuɓe ɗatal ni ɗum ɗo ko hunde nde tawata waɗi neɗɗo si tawi hawri o jogitike oɗo sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam da'iman ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe bid'a ɓen kamɓe e hoore maɓɓe ɓe siforay mo ni ko ɗum waɗi ananay hande khawarij no fewta ahli sunnati wal jama'a ɓe innaɓe ko ɓe murji'a ɓe innaɓe ɓe heferɗintaɓe Allah azza wa jalla e nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe ɓen heferɗini ɓe ndaara murji'a ɓe wiya ahli sunnati wal jama'a ko ɓe khawarij wonde ɓe heferɗinay neɗɗo mo tawata ko neɗɗo julɗo neɗɗo mo tawata o gayni wiwde la ilaha illallah yiltitoɗa yaha ndaara shi'a arrawafida ɓen daroɓe inna ahli sunnati wal jama'a wonde ko ɓe nasiba wonde hiɓe añi ahla bayt rasuli sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe yiɗa ɓen ɗon ɓe jonnitataɓen haqqeji maɓɓe ɗi yaha ndaara ɓeɗo ɓe tawata ko yimɓe ɓe andanɗa hoore maɗa o faljuɓe ka asma'ullahi jalla wa ala wa sifatu ka inde Allah subhanahu wa ta'ala e ka sifaji makko immorde e ɓurtimɓe kañumma e yimɓe ɓe tawata ko jaasuɓe tawa goto kala e maɓɓe no sifade ahli sunnati wal jama'a sifande nde tawata ko sifande bonde si tawi en ɗetti ɓeɗo ɓe tawata ko almu'attila ɓeɗo ɓe tawata ko riwuɓe dariɓe ɓe ɓolɗini inde allahu azza wa jalla ɗen e sifaji makko ɗin ɓe daroɓe wiya ahli sunnati wal jama'a wonde ɓen ɗon koɓe mushabbiha si tawi hawri en ndaari ɓeɗo ɓe tawata ko almushabbiha tabintinanɓe allah azza wa jalla sifaji ɗin ha gasi kono ɓe nandindini ɗi e sifaji tagore nden ɓe wiya ahli sunnati wal jama'a wonde koɓe mu'attila si tawi a ndaari ubbad alqubur ubbadu salihin ɓeɗo yimɓe rewayɓe moƴƴuɓe ɓen ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko rewayɓe kaburuji yimɓe moƴƴuɓe ɓen ɓe ɗoroɓe ina ahli sunnati wal jama'a kamɓe ko ɓe yimɓe ɓe tawata la yu'azzimuna awliya allah wala wa hum yahtaqiruna as-salihin ɓe ina ahli sunnati wal jama'a ala teddinde waliyaɓe allahu ɓen hiɓe yawitiɓe koni woniri alhaali aɗa a taway ɓeɗo ɓe dendagal maɓɓe hiɓe fewti hoore yimɓe sunna ɓen goto kala e maɓɓe no wolde yimɓe sunna ɓen bone no neɗɗo si tawi hawri a jogitiki oɗo goonga yimɓe bomɓe ɓen la shakka kamɓe ɓe faamay ɓe sikka e wonde an koye bone wonɗa on jom meɗen tabaraka wa ta'ala o wi wa qaalu ɓe wiya kamɓe ɓeɗo yimɓe heferaɓe ka nder giiteli malanago on ɗum heeɓi men la nara men ala e yi'ude rijalan yimɓe ka nder giiteli ɗo ɓe tawatale kunna men laatinoke na'udduhum meɗen limaynoɓe ka gurdan aduna min al ashrari jiyaɓe eɓe yimɓe ɓe tawata ko ɓurɓe bonde attakhadnahum sikhriyan e hara min jogitino ɓen tun jalnori min wi'i ko ɓe ɓoyliɓe min wi'i ko ɓe wopuɓe laawol min falji am zagat anhum l absar
ka hara konko ɓe wowluno e maɓɓe tigi ko gonga hum min al ashrar wa hum ma'ana fi nari jahannam lakin zagat anhum absaruna. hara ko min wowluno e maɓɓe konko gonga hiɓe wonni amen ɗo hara ko giti amen ɗe woni yi'ali ɓe. wona imam mujahid alayhi rahmatullah ko ni ɓe tiri ay ma'na on attakhadnahum sikhriyan fa akhta'na am zagat anhum al absaru falam na'lam makanahum. mana muɗum e hara min sifi ɓe min wi'i wonde koɓe yimɓe ɓe tawata koɓe yimɓe ɓoyliɓe min falji e komin wiɓe kon koɓe ɓoyliɓe komin jalkitiɓe kon. am zagata anhum l absar ka hara komin wowluno e maɓɓe kon ko gonga ko gite maɓɓe ɗen woni gite ɗe tawata ko gite amen ɗen woni gite ɗe tawata koɗe yi'aliɓe ka nder giiteɗi ɗo. ɗo ko si tawi hawri neɗɗo on o jogitike attakhadnahum sikhriyan on am zagat anhum l absar si tawi kanko neɗɗo on o jogitike ɗum ɗon istifham no waɗi karmo koɓe maako ɓe wonde ɗum ɗon wona istifham mana muɗum ko tabintingol tigi. ayi attakhadnahum min jogitinoɓe sikhriyan jalnori ka gordam aduna min joginoɓe yimɓe ɓe tawata ko yimɓe jaasuɓe yimɓe ɓe tawata ko miskinaɓe yimɓe ɓe tawata ko waɗirɓe ni wattitiri ni. am zagat anhum l absar ɓe wi am on ɗon haray ko bi ma'ana bal ay bal zagat anhum l absar ani min jogitinoɓe yimɓe ɓe tawata ko ɓe jaleteɓe moketeɓe ka gurdam aduna goy tawile ko noon alhaali o woniri kadi ɓe wi balsi ko woni zagat anhum l absar hum ma'ana fi jahannam ko gite amen ɗen woni ko woni yi'aaliɓe ka nder yiite jahannama ɗo kono pellet hiɓe wonni e amen nden o ko ma'anaji ɗiɗi. si tawi ko istifham ko attakhadnahum sikhriyan fa akhta'na am zagat anhum l absar falam na'lam makanahum ko haray ko landal. si tawina landal am on ko bi ma'ana bal ay attakhadnahum sikhriyan fi lhayati dunya wa hum ma'ana fi nari jahannam bal zagat anhum absaruna lam narahum lakinnahum ma'ana. allahu wi inna pellet zalika koko sifa wonde ko waɗoyay ɗum ton la haqqun mi wondi pellet ɗum ko gonga dey takhasumu ahli nnaari mi wondi wonde pellet ko wiyete ko wenjodirgol yimɓe yiite ngen ka nder yiite ɗum ɗo ko gongani yimɓe naataɓe ɓen ka nder giiteli allahu azza wa jalla ɓe wenja e nder ton moƴƴa ɓe huɗidira e nder ton moƴƴa ɓe yawodira e nder ton moƴƴa. hanko joom meɗen tabaraka wa taala emo jantani en ɗum e ayeje sertuɗe e nokkeli sertuɗi. allahu tabaraka wa taala o wi wonde wa barazu lillahi jami'a wa qala addu'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum taba'a فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الله عز وجل وي وند بيدو يمبي ييته be yaltitanoyemo kanko Allahu jalla wa ala be dendagal mabbe hay goto mabbe suudata wa hasharnahum falam nughadir minhum ahadan. Allahu wi men moɓaɓe ɓe fof maɓɓe hay goto men accata hay goto leññannen kadi la tahfa minhum suuɗotako e maɓɓe ha e neɗɗo mo tawata on ɗon ko o haifa mana neɗɗo mo andanɗa hoore ma ko suuɗotoɗo heɓotako e maɓɓe suuɗotoɗo hay goto hay e goto. joni noon ɓen ɗo yimɓe ɓe dendanagal maɓɓe ɓe yaltanaymo kanko Allahu azza wa jal wa baradu lillahi jami'a. Allahu wi wa qala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru ani alladhina istakbaru hum al-a'imma fi ad-dalal wal-jahl wal-ma'asi wal-kufri
amma addu'afa humul muttabi'un humul aznab ɓeɗo ɓe tawata ko mawnintininoɓe mawninaɓen ko ɓe woni almamiɓe hooreɓe ɓen ka bonki amma ɓeɗo ɓe tawata ko jasinanoɓe ɓen ko ɓen ɗon woni iwtirɓe ɓawoɓe jonnon kamɓe iwtirɓe ɓawoɓen ɓe fewta ɓeɗo hooreɓe ɓe tawata ko ɓe wonno yeeso maɓɓe ɓe wiyaɓe inna kunna lakum taba'a minen min laatinoke dey hari ko onon min jokkayno si o wi'i min waɗe min waɗa si o wi'i wowle min wowla si o wi'i fiɓe min fiɓa kala ko wiwɗon men ko ɗum ɗo woni komin iwtirta ɓawo mon yon noon ɓamen jokki on tawi e hino ɗo ka yaltituɗen ɗon fa hal antum mughnuna anna min adabillahi min shey yarli onon hande o wawa men duncande goɗɗum e lette allahu ɗen eto ɗon ha lette makko ɗen kanko allah azza wa jalla hara ɗe fo majje ɗe me maali men ma eto ɗon bete ɗettanon men goɗɗum ngo e lette ɗe mba ko onon woni saabu ha men ari ɗo fa hal antum mughnuna anna min adabillahi min shey ɓe jaaboɓe hon law hadana allahu la hadaynakum si allah azza wa jalla fewnuno men ka aduna men fewnayno on jon noon sawa'un alayna a jazina am sabarna ma lana min mahis no fota ter e meɗen muññiɗen ma ronkuɗen muññade en alaka bakitoɗen ɗeɗo lette en daɗataɗe few ɗeɗo lette en daɗataɗe few karmo koɓe tafsirugo maki wonde kamɓe ɓeɗo yimɓe giiteli ɓe moɓodira si tawi hawri kamɓe ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko jasinaɓe ɓen ɓe ari ɓe wullitike ka hooreɓe ɓen ɓe ginna joni hino ko watten ko daroɗen daaren muññoɗen e nder ko dumunde juutuɗo hara en wullata en sonkata allah azza wa jalla no gasa o yurmina en o yaltina en o waɗi noon yimɓe ɓen ka aljanna ko ɓe naatiri aljanna ko bima sabaru joni muññoɗen daare ɓe maki ɓe muññoɗon duuɓi temeɗɗe 5 timmuɗi cis tawa ɗum ɗum fop lette ɗen hiɓe meeɗuɗe ɓe ñande o fi majje no ɓeydi kono goto kala e maɓɓe no gaɗɗindi ɗon si duuɓi temeɗɗe 5 ɗin timmi on saati kañum hooreɓen fewtita kadi jaasinoɓen ɓe inna heeyi joni wullen allahu ko yurmeteɗo sen wulli joni on nani ko wulleten kon ko woytotoɗen kon kanko allahu azza wa jalla on saati o raltinay en o yurmina en ɓe woyto kadi duuɓi temeɗɗe 5 timmuɗi tis woni duuɓi wulure ɓe ɗum gasi kamɓe hooreɓen ɓe fewta wonɓe leyɓen ɓe inna ɓe sawa'un alayna o fota ter e meɗen a jazina ronkuɗen muññade wulluɗen woytiɗen am sabarna maɗum muññiɗen ma lana alana en min mahis bakitorde nde bakotoɗen daɗen ɗeɗo lette allah azza wa jalla on ɗo e ko wona ɗum ko hollay ɗum wonde koɓe yimɓe ɓe tawata ko yimɓe yeddotiroyeɓe ka nder jiiteeli ɓe huɗidira kadi ka nder jiiteeli to allahu azza wa jalla o wi qul ma kamɓe innama ana ande de no min munzirun komi jertinowo min komi jertinowo al inzar ko ɗum woni alwa'adu bittahwif ko ɗum woni waajorgol hulɗingol qul ma kamɓe innama ana andeno min munzirun komi jertinowo komi holɓinirowo yimɓe ɓen lette allahu azza wa jalla ɓen komi ɗum wama min ilahin ala reweteɗo hay e goto handuɗo e dewal foddi e maggal ay reweteɗo e gonga illa allahu siwana allahu on alwahidu on mo tawata ko o goto fi datihi ka dati makko ko o goto fi rububiyatihi ka jeyal makko e ka golleji makko ko o goto fi uluhiyatihi ka dewal makko ko o goto fi asma'ihi wa sifatihi allah azza wa jalla ko wahidun fi dhatihi kanko tabaraka wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam takun lahu sahiba o jibinani o jibinaka ana mum o ala mawɓe o ala ɓiɓɓe wa nafsu shay'in o ala ɓengu ko o wahidun fi dhatihi o ala siɗɗo hay e goto ko wona noon ko o wahidun fi rububiyatihi fi khalqihi wa mulkihi
وتدبيره وإحيائه وإماتته وتصرفه واحد. وانا نون كان الله عز وجل كو واحد في ألوهيته كو غوتو كدي كدي مكو وكانكو تووني كو هاندي e dewal kanko tumfodde magga واحد في أسمائه وصفاته. القهار أم توتا كو دولنودو e dow dendanigal tagore makko nen anko Allah azza wa jalla ko dolnuɗo e dow dendanigal tagore makko nden fooluɗo e dow maɓɓe ɓe dendagal maɓɓe hay e gooto wawatamo dartade. rabbu samawati kanko woni jeyɗo asama'uji ɗin jeɗɗi wal ardi kañumma e leyɗe ɗen jeɗɗi wama baynahuma e dendagal ko woni hakkude ɗin al azizu kanko on mo tawata ko o fooluɗo e dow dendanigal tagore makko nen e fiyakuji makko ɗin fof al-ghaffar mo tawata ko tiiɗuɗo ɗuuɗuɗo haforangol ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ko tuubuɓe laɓɓini ɓe laɓɓinanimo kanko Allahu azza wa jalla tuubu biye on ɓe timmini kadi shartiji muɗum ɗi se ndaari ɗo en tawa ɗum ɗo no hawtindiri aqsamu tawhidi salata wama min ilahin illa allahu توحيد الألوهية الله الواحد القهار الأسماء والصفات رب السماوات والأرض وما بينهما توحيد الربوبية ويقول ماكو كوي نلال عليه الصلاة والسلام ونندئ يمبي يدبه هو أي هذا القرآن leeɗo alqur'anare dey naba'un ko nde kumpital ngal tawata adimun ko kumpital mawnungal kumpital sellungal immorde ka allahu tabaraka wa ta'ala antum onon anhu e gaaye kañum ngal kumpital ɗo mu'riduna ko on ɗoriɓe ɗum ay jommen gawi ɗon amma yatasa'aluna ani nnaba'i al'azimi alladi hum fihi mukhtalifun. annaba'u al'azim maana muɗum ɗo ko alqur'an ndeno alqur'anare ko nde kumpital ngal tawata ko kumpital molanangal kumpital mawnungal immorngal ka allah azza wa jalla ɓe ndaari kañum ndeɗo alqur'anare allah azza wa jalla no humpitienge nder mayre fiiji ɗi tawata ko naba'u man qablana kumpitte yimɓe ɓe tawata ko yimɓe feƴƴunoɓe ko atti en ko neeɓi adama alayhi salatu wassalam bal kanko allahu azza wa jalla o humpiti en ko o waddi e malaikaɓe ɓen tigi kañumma iblisu alayhi llana fewndo kanko allahu azza wa jalla o tagi adama bal o humpiti en ko o waddi e kañum ɓeɗo malaikaɓe e hoore muɗum ko atti kanko allahu jalla wa ala o tagude adama alayhi salatu wassalam ko wona noon jom meɗen tabaraka wa ta'ala no waɗi e nder qur'anare nden kuppitte tawata ko piiji aroyayɗi yeeso piiji ɗi tawata goɗɗi ɗin ko arayɗi yeeso e ɗan ɗo gurdam aduna goɗɗi ɗin ko piiji ɗi tawata ko aroyayɗi neɗɗanke on si tawi hawri o maayi ka hayatul barzakhiya makko goɗɗi ɗin ko aroyayɗi yawmal qiyamati ka dargal goɗɗi ɗin ko aroyayɗi si tawi yimɓe aljanna ɓe naati aljanna yimɓe yiite ɓe naati yiite ɗum ɗo ko naba'un azim kumpital ngal tawata ko yowodirngal e dendanangal ɗiɗo piiji tawa kadi kumpital ngal ko ngal sahih ko ngal sellungal tawa alaa ko loyi e maggal alaa ko woni e maggal ko tawata wona goonga ɗon ɗo pellet fa jadirun an yusafa bi annahu azim o wi antum onon noon anhu e gaaye kañum ngal ɗo kumpital mu'riduna ko on ɗuuriɓe ɗum ma kana li ayi qul hay joni ma kana li ma kamɓe wonde ma kana liya ala naalande min ilmin e gandal ay laatana nookilande gandal bil mala'il a'la ɓeeɗo ɓe tawata ko yimɓe yani ɓeeɗo ɓe tawata ko tagu allahu tabaraka wa ta'ala towu ngungu woni ɓeeɗo malaikaɓe id yahtasimun sanga nde ɓe wonno e wenjude sanga nde ɓe wonno e yewtude fii ko yowodiri e fiyaake adama alayhi salatu wassalam fewno nden
allahu tabaraka wa taala wiwnoɓe inni khaliqun basharan min tini fa ida sawaytuhu wa nafaktu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. kamɓe malayka ɓen e hoore muɗum e landiti allah tabaraka wa taala ɓe maaki atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima e a waɗay ka leydi toon neɗɗo mo tawata ko bonnowo walla ɓen ɓe tawata ko bonneɓe ka leydi toon ɓe rufa ƴiiƴe ma kamɓe wonde fewndo ɗum ɗo waɗayno hari min mi annda ɗum fewndo ɗum waɗayno hari mi ala to idan ko humpitinmi ɗum ko joomi an tabaraka wa taala o humpitirinmi ɗum kadi bi hada nabai l azim ay bi hada al qur'ani in yuha ilayya andede ko wona wahyinede e an ala wahyinede e an illa si wona tu wonde annama ana wondema min ndi nadirum komi jertinirowo yimɓe ɓen lette allahu tabaraka wa taala ɗen mubinun mo tawata kadi ko ɓanginowo ɗum hattirde ɓangingol o suuɗata hay e hunde ko ari e makko. id qala rabbuka tumande joomi maɗa wi'anno lil malaikati malaika ɓen karmo koɓɓen ɓe maaki wonde oɗo ma kana liya min ilmin bil mala'i l a'la on ɗon no wawi wasite mo tokkodiri e oɗo yani oɗo ko e makko ga woni ko tokki ana imam al-Qurtubi ɓe maakirno mana muɗum ma kana liya min ilmin bil mala'i l a'la id yahtasimuna id qala rabbuka lil malaika ay alanalan gandal si fiyake ɓeeɗo ɓe tawata ko ndeɗo tagori allahu azza wa jalla towude ay ɓurde towude woni ɓeeɗo malaikaɓe id yahtasimuna tondo ɓe wenjayno id qala rabbuka tuma nde joomi maɗa wi'anno lil malaikati kamɓe malaikaɓe ɓen inni no min khaliqun komi tagowo basharan ɓandinke min tinin immorde e ɗeɗo loope fa ida sawaytuhu si tawi hawri mi feppindirimo ha gasi mana muɗum si tawi mi muulimo ha gasi mi feppindiri kere makko ɗen ɗe fof majje mi fonnidirimo ha moƴƴi wa nafaktu mi wutti fihi e makko min ruuhi immorde e ruuhu mo ay min ruuhi ruuhu mo tawata ko ruuhu mo mi tagi adafa allahu azza wa jalla ruuha adama ilayhi min babi idafati l makhluqi ila khaliqihi ɗo na ruuhu makko kanko allah azza wa jalla o itti e muɗum o waɗi adama la ko ruuhu mo kanko allahu jalla wa ala o tagi ɗum ɗo no waywa ko wi ɗon ti annabi isa alayhi salatu wassalam wonde kamɓe annabi isa koɓe wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu ay wa ruhun khalaqahu min indihi ɗo kadi wa nafaktu fihi min ruhi ay min ruhin khalaqtuhu min indi inna mathala isa inda allahi ka mathali adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun kanko allahu azza wa jalla wi fa ida sawaytuhu si tawi mi feppindirimo mi fonnidiri tagude makko ndin ha gasi wa nafaktu mi wutti fihi e makko min ruhi ruhu momi tagi faqa'u lahu heltanemo sajidina hara ko on sujjanɓe mo sujudu mo tawata ko sujudu tahiyya sujudu hiwrangol kañum may teddingol wona sujudu ibada ko on ɗon sujudu woni ko annabi yusuf alayhi salatu wassalam baaɓe maɓɓe kañumma e miñambiro maɓɓe en kañum miñambiro maɓɓe kañumma e baaba gotoɓe maɓɓe ɓen sujjannoɓe ko ɗum ɓe yiwno ka koyɗol inni ra'aytu ahada ashara kawkaban walshamsa walqamara ra'aytuhum li sajidin on ɗon sujud wona sujudu mo tawata ko sujudu dewal ko sujudu hiwragol ɗum noon kadi neɗɗo on sinamo allahu tabaraka wa taala newinani waɗugol ɗum ɗon e o newnani yo on tigi waɗane dagota ko waɗangol ɗum hay e goto ɗum waɗi si tawi hawri cheikh l islam ibne taymiyata rahimahullah ɓe maki allahu azza wa jalla ko kanko woni ko wela yo adama waɗane ɗum ko kanko woni ko wela kadi yo yusuf alayhi salatu wassalamu ɓe waɗani oɗum waɗi ɓe daari wona muad ibni jabali fewndo ɓe iwno yaman haɓe seenike ɓe sujjani nelaɗon alayhi salatu wassalam
tawile kamɓe Mu'adh ibn Jabal wona sujudu mo tawata ko sujudu ibada ɓe faani o waɗi noon faanelaɗo alayhi salatu laawol kisal ko laawol peewal e ɓandal karamokoɓe maɓɓe ɓen e mawɓe maɓɓe ɓen hiɓe teddiniɓe haa ɓe waɗanayɓe ɗum ɗo mi tawi noon si tawi ko ɗum ko onon ɓuri hanndude on nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki la tafal wata waɗ la tafal wata waɗ si tawi nelaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe dagaki kaɓe waɗane ɗum ko hombo luttiti e moftede mo tata dagoto ko waɗane ɗum ala hay e goto ala hay e goto o wi fa sajada almalaikatu malaika ɓen sujji kulluhum ɓe fof maɓɓe ajmauna ɓe dendagal luttano malaikajo hay e goto illa sajada li adama ta'atan li amri rabbihi jalla wa ala jomi mi wi illa iblisa ay lakin iblis istakbara woni tun iblisa kanko o mawnintini wa kana o laati min alkafirin jiyaɗo yimɓe yedduɓe ɓe illa iblis ay lakin iblisa astakbara o mawnintini kanko o sali o mawnintini e dow yamirore allah azza wa jalla nen o mawnintini kadalika e dow adama alayhi salatu wassalam o ɓurniti e dow maɓɓe wa kana o laatori sabu ɗum ɗon min alkafirin jiyaɗo e yedduɓe allahu tabaraka wa taala ɓe qala kanko allahu tabaraka wa taala o wiya iblisu ko ayyo iblis nde ɗo ko inde nde tawata ko ismu sifatin ko inde sifa mo kanko iblisu alayhi lana o sifitori no ewa alcheytan ko ismu sifa sina ɗum inde makko aslire nden karmo ko ɓenne mari konnguɗi buy ari ibne abbas radiallahu anhuma ɓe maaki ko alharisa o wiyeteno kanko iblis nde o yedduno allahu tabaraka wa taala istakbara ala alhaqi wa tamarrada alayhi summiya cheytana nde o mawnintinino e hoore gonga on o ɓurniti e dow makko o wiya cheytan wan noon alcheytanu ko almutakabbiru e almutamarridu ala alhaqi walmubtaidu anhu on neɗɗo mo tawata ko mawnintiniɗo ɓurniti e hoore gonga on o woppiti gonga on ko wiyete cheytan الإمام القرطبي بماكي وني الشيطان كلمة مشتقة من الشطن والشطن هو البعد ويتي الشطن كها العرب كل يتي البعد كان إبليس عليه اللعنة من الله عز وجل رأينا ما يرمي دمودن دغو هولي وندي او تاجيك يرمي دمكو نفيو سمي بذلك إبليس سمي إبليسا لأنه أبلس ويئس من رحمة الله جل وعلا ورحمته وسبب تجاغل مكو ngol yurmede Allah azza wa jalla nden o wiira iblis Allahu wiya iblis ko ayyo taƴiɗo yurmede Allahu ma mana'aka ko hollum haɗuma an tasjuda nde sujjanta lima khalaqtu konko mi tagiri ay lima khalaqtu ma'ana muɗum liman khalaqtu ommo mi tagiri biyadayya juuɗe an ɗen ɗiɗi ko honɗum haɗuma sujjangol on allahu azza wa jal no jiha e ko o teddiniri adama alayhi salatu wassalamu o mawniniri ɓe an khalaqahu biyadayhi tawde o tagiriɓe kamɓe adama alayhi salatu wassalam juuɗe makko ɗe sona ɗum e nder ko allah tabaraka wa taala tagi kon no fanɗi ko o tagiri juuɗe makko ɗe noɗi karmo koɓe go maako ɓe ko piiji nayyi no woodi woɓɓe jantiɓe terlen piiji joyi no jeeya e konko kanko allahu azza wa jalla o tagiri juuɗe makko ɗen adama alayhi salatu wassalam ɓeɗo kamɓe adama alayhi salatu wassalam ko binafsi alqur'an jomi meɗen tabaraka wa taala o wi ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya wona noon no tabiti kadi e hadise wonɗo ka sahihayni hadise shafa'a hadise abi hurairata radiallahu anhu si arama ñalande ɗargal yimɓeɓe neeɓi ka mahchar ɗon ha ɓe moɓodiri joni yoɓe arɓe tawa adama alayhi salatu wassalam adama jeejanoyaɓe allah azza wa jal ɓe aray woni ɓe wiya ya adam anta abul bashar khalaqaka allahu biyadihi ɓe wiya an adama ko woni baaben ɓanninke fo
an allahu tabaraka wa taala tagirima jungo makko ngo kamantugol mo kanko adama alayhi salatu wassalam hunde ɗimmere kanko allahu azza wa jalla ko o memiri juuɗe makko ɗen kon o tagi ɗum ɗon ko garsuhu fi aljanna bimana ko aawugol makko leɗɗe ɗe tawata ko leɗɗe wonɗe ka aljanna ari hadis almughirata bni shuba wonɗo ko sahihu muslim nelaɗo alayhi salatu wassalam hadis alqudusi e maki joom meɗen tabaraka wa taala hemo wi wonde ulaika alladina aradtu o wi wa garastu karamatihim biyadi ɓeɗo woni jiyaɓe an ɓe tawata ɓen ko ɓe mi fandani moƴƴere nden kamɓe nemaji maɓɓe ɗin teddule maɓɓe ɗe mi waɗani ɓe ɗen ka aljanna ko jungo an go woni ko mi awiri ɗum kanko tabaraka wa taala ko jungo makko ngon o waɗiri wa kadhalika no jiya e kanko allahu tabaraka wa taala ko o tagiri jungo makko ngon al arshi on wal qalam kañum may karambol ngol wari hadis mo imamu darami ɓe felli asar bi mana ikkaɗe abdullah ibni umar kamɓe abdullah ibni umar ɓe janti ɗon piijiɗi allah azza wa jalla tagiri juuɗe makko ɗen no jiya e muɗum koɓe janti ɗon ɗin piijinayi ɗon koɓe janti ko adam ko al arsh wal qalam kañum ma e adam e al adam ɗum woni jannatu adni ɓe maki wonde ɗiɗo allahu tabaraka wa taala o tagiriɗi juuɗe makko ɗe amma hunde nde tawata ko wattotode ɗon nde wona jowi nden ɗon ko hunde nde kanko allahu o windiri jungo makko ngon ɗum woni tawratare nde o tippinani nden annabi musa alayhi salatu wassalam allah tabaraka wa taala katabaha biyadihi e jungo makko ngon woni kanko allah subhanahu wa taala o wi wa katabna lahu fi al alwah ɓe windani annabi musa e alluje ɗen ɓe windani kañum annabi musa ka alluje wa nafsu cheyin hadis mo tawata ko arɗo fi yeddotiral hakkunde adama kañumma e musa hadis wonɗo ko sahihu muslim hadis abi hurairata radiallahu anhu nde annabi musa felno adama alayhi salatu wassalam kamɓe adama alayhi salatu wassalam ka jabagol annabi musa ɓe maaki wonde an musa wonde inna allah azza wa jalla stafaka bi kalimatihi walla bi kalamihi wa kataba laka attawrata biyadihi allah tabaraka wa taala suɓike ma an o suɓorima yewtidugol e ma tawa nantinowo ala hakkude mo an kadi deftere nde o tippini e maɗa nden o winnirde jungo makko ngon kanko allahu jalla wa ala ɗum ɗo ko teddungal ko allah tabaraka wa taala tagi kon fof tawi mo waɗani wonki ko adama alayhi salatu wassalamu tun o tagiri juuɗe makko ɗen kanko allahu jalla wa ala ayi ɗum ɗo fof ko hollugol iblisu alayhi lana wonde on mo iblisu yawi ɗon kanko allahu mo hettiniti on himo teddini mo o wiyani wonde ma mana'aka an tasjuda lima halaqtu o hatti ɗon ko lima halaqtu biyadayya konko tawata ay on mo tawata mi tagirimo juuɗe an ɗen ɗiɗi mi teddinimo ha tawi pellat koye mi ƴettumo bimana koye mi ƴettu loope ɗen mi muulamo mi tagiramo juuɗe an ɗen ɗiɗi ka teddingol mo ko ɗum haɗuma an sujjangol on mo mi teddini ha mi waɗanimo ɗum malaikaɓe mi waɗanani ɓe ɗum iblisu alayhi la'ana joomi men landimo o wi astakbarta e a mawnintini tun an iblisa am kunta ka a laatinoke min al alina jiyaɗo e ɓen ɓe tawata ko ɓurnitiɓe ɓe andanɗa hoore maɗa hiɓe ɓurniti e hoore yamirore joomi maɓɓe nden tabaraka wa ta'ala haala kanko iblisa o wi o ɓurti noon hokkude hoore makko ko o wi ana min hayrun miɗo ɓuri moƴƴude minhu edi o mo yamirɗala yomi sujjuɗo fi muɗum o mo yamirɗala yomi sujjanɗo min miɗo ɓuri o moƴƴude
o wi ko waɗi noon halaqtani a tagila min narin immorde e yiite wal janna halaqahu min nari samum laawol kisal wa ko laawol halaqtahu peewal e kanko a ɓantal tagimo min tinin immorde e loopal so ɓelisa kanko o yaari wonde yiite ngel no teddi ɓuri loopeɗe Allah azza wa jalla wi'imo lima halaqtu biyadayya on mo mi tagiri juuɗe an ɗen ɗiɗi o arta kadi o daro kadi o hayfina adama ɓuri ka o hayfinnoɓe ɗo qala kanko joomi men o wii fakhruj yaltu an iblisa minha ay min aljannati ka nder aljanna fa innaka no an rajim ko a raɗaɗo ay ko a mafrudun an rahmati ko a raɗaɗo e yurmede an nden few hande kadi yurmede an nden mematama wa inna alayka fellet kadi tabiti e hoore maɗa la'nati kuddi an ila yawmi ddini ha ñalande joddi e hasbore ko a wonduɗo e kuddi an ha en ɓe gandi al la'na min allahi tabaraka wa ta'ala ko attardu wal ibadu min rahmatihi si allahu huuɗi goɗɗo maana mum on raɗoto woni neɗɗo on o woɗɗintinamo e yurmede makko nden few qala kanko iblisa o wi rabbi ko ayyo joomi iblisa e hoore muɗum lam yunkir rububiyata allahi jalla wa ala kanko e yeddude o yeddali wonde ko allah azza wa jalla jeymo ko ɗo firawna feƴƴitimo firawna kañum wi ana rabbukumul aala firawna kañum wi ko kanko woni jooneraɗo ɗowɗo eyno ɗo iblisa kanko o wi rabbi ko ayyo joomi an kanko ma ankara rububiyata allahi jalla wa ala wama ankara annahu abdan lillahi jalla wa ala o wi rabbi ko ayyo joomi fa anzirni muññananan bimana nennanan ila yawmi yub'athun ha ñalande ɓeeɗo ɓe immintinoyte bimana nennanan ko ayyo joomi wata nangiral lette maɗa ɗe wata halkan wata waran kadi ha ñande ɓe immintinoyte andi ɗo ko o faandi yawmul qiyama qala allahu tabaraka wa ta'ala wi fa innaka no an iblis min almunzarin ko a jiyaɗo e ɓemɓe tawata ko ɓe nennanaɓe ila yawmi lwaqti lma'lumi ha e ñalande ɓe tawata ko ñalande waqtu andaɗo on ɗum woni yawma yamutu lhalq ñande tagore nde mayata a nennana haɗo alhafid ibne hajar al asqalani ɓe maaki rahimahullah ɓe maaki ko ayyo neɗɗo wata ndaaru bakkatu ko waɗɗa kon sabu ko ɗi tiiɗi kon ɗum haɗama toragol allahu tabaraka wa ta'ala ɓe maaki iblisu alayhi la'ana kanko ko o yeddi allah subhanahu wa ta'ala kon ɗum woni sabu ha o raɗa e yurmede allahu nden woɗi sabu ha allah azza wa jalla huɗimo kanko iblisa ɗum haɗano motorade allahu ko faalako sina ɗum kon batti yeddude allah azza wa jalla kanko iblis kombo allah subhanahu wa ta'ala atti huɗude ko kanko iblis kombo allah subhanahu wa ta'ala atti raɗade e yurmede muɗum nden ko kanko iblis kombo allahu atti fodude yiite ngen ko kanko iblis kono ɗum ɗon fof kanko iblis haɗali mo toragol allahu ko o faala ko o ardi kadi yankinare o arali o wiya allahu anzirni ila yawmi yub'athun o dari o wi rabbi ko ayyo joomi an ko ayyo joomi an fa anzirni nennanan ila yawmi yub'athuna ha ñalande ɓeeɗo innintinoyte qala allahu azza wa jalla o wi fa innaka no an min almunzarin fastajaba lahu rabbuhu fa innaka no an min almunzarina ko an nennanaɗo nennanteɗo kono na ha ka faalaɗaɗo ko ila yawmi
alwaqti almalum ko ha e ñalande o waktu andaɗo woni ñande tagore makko no fuuɓe e maya qala kanko allahu tabaraka wa taala e qala kanko iblisu alayhi llana o wi ay ɓawo heɓude ko faala kon o wi fabi izzatika mi woniri teddungal maɗa ngal an allahu tabaraka wa taala iblisa tigi e hoore muɗum halafa bi sifatillahi jalla wa ala o wonirali hoore makko de kanko iblisa o wonirali nen makko o wonirali baaben makko sifaji allah azza wa jalla ɗin o wondiri o wi fabi izzatika mi wondiri teddungal maɗa ngal ko ayyo joni am la ughwiyannahum ko pellet mi majjinay ɓe ayi ɓiɓɓe adama ajma'ina ɓe dendagal maɓɓe illa ibadaka siwana jiyaɓe maɗa ɓe tawata minhum immorde e maɓɓe almukhlasina ɓen ɗon ko laɓɓinaɓe ɓe luttuɓe ɓen ɓe dendagal maɓɓe ni majjineɓe ɓe fof maɓɓe siwana ɓen ɓe an allah azza wa jalla laɓɓinɗa ɓe mana ko yeruɓe heeduɗalan e muɗum ɓen tu ko ɗum waɗi ibnu adam jomi meɗen tabaraka wa taala o wi wa imma yanzagannaka min alcheytani nazgun fasta'id billah innahu huwa samiu alim jomi mi wi si iblisu alayhi llana sowwontinima ta hoolor imanuma on de ta hoolor ƴewre maɗen de ta hoolor feere maɗen de ta hoolor kemɗere maɗen kadi no wi fasta'id billah ɗaɓɓir allahu ballal yo heede an e iblis waɗi kala mo allahu tabaraka wa taala accidi e iblisa o fi makko bone piw o fi makko bone piw anta iblisu alayhi llana sen daari alhaali makko on goo o heccitaw adama alayhi salatu wassalam ittiye sikke enen jooɗiɓe ɗo ɓe ɗimmitel muɗum ngel kanko iblisu alayhi llana allahu azza wa jalla no newinanimo façon pehe ɗe o naatata o rewirana yimɓe ɓen fi majjingol ɓe wattude e muɗum kanko iblisu alayhi llana himo rentumaka an a rentamo innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahu kanko e gorol makko kamɓe jinna cheytanuji ɗin hiɓe renti en ka enen en rentaɓe wattude e muɗum kanko iblisu alayhi llana o jinday e nder ɓandu neɗɗo on wano ƴiƴam makko ɗan jindirta noon inna alcheytana yajri min ibni adama majra ddam kama akhbara bidhalika annabiyu sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki cheytane dogay e ɓandu ɓi adama wona ƴiƴam ɗan jindirta noon ka nder ɓandu makko jono oɗo mo tata ko wawɗo hin fof ko joyre ma dartorta o la ko doole ma dartorta o la ko feere ma dartorta o ko allahu tabaraka wa taala wallatama ko allahu azza wa jalla faabotoma allah subhanahu wa taala wallatama ko kanko allahu tabaraka wa taala faabotoma waɗi ɓiɗɗo adama da'iman yo ɗaɓɓira allah azza wa jalla balla kaynelaɗo alayhi salatu wassalam du'a mo ɓe ɓurayno du'orde o walla jiyaɗo e ɗiɓe ɓurayno du'orde ɗin allahumma ya muqallib alqulub thabbit qalbi ala dinik walla ya musarrif alqulubi sarrif qalbi ala dinik sifa ɗum ɗo neɗɗo on no hani jogitade ɗiɗo du'aji o tororadi allah tabaraka wa taala yo allahu azza wa jalla tabintinanmo ɓernde makko min kadi kono si o hoolori hoore makko o sikki hoore makko wonde kanko tun o waway iblisu alayhi llana aray kanko neɗɗo on o ɗayni hoore makko ɗayne ɗe tawata ko ɗayne molanaɗe ɗo waɗi si tawi ko be kanko neɗɗo on o tabita kanko oɗo neɗɗo o toro allahu azza wa jalla ballal molanagal o wona neɗɗo mo tawata komo allah subhanahu wa taala heedi ɗum e cheytan qala kanko allahu tabaraka wa taala o wi falhaqu oɗo falhaqu kama koɓe go maaki wonde maana muɗum on ko ɗum woni wondugol harfu mo tawata ko harful qasam on ko o mahduf mana muɗum fabil haqqi
mi woniri gonga on. Alhaqu ismun min asma'illahi tabaraka wa ta'ala. ɓe maki wonde ay kanko Allah azza wa jalla aqsama bi nafsihi, o wondiri hoore makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. laawol kisal ko laawol woɓɓe peewal wi e wonde ɓantal. falhaqu ay mana muɗum alhaqu alayya, tabintingol gonga on, tabintingol nun ɗangal ɗum min miɗo fawti ɗum. wal haqqa aqulu, ko gonga on tigi noon mi woni e wowlude, ko tawata ko tabitay ɗum ɗum tigi, ko tata mi fawtike wonde mi waɗay. la amla anna jahannam, ko pellet mi wondi mi hebbina yiite jahannama ngen minka, fuɗɗorde ma taw an iblis. wa mimman tabi'aka, e kala on jokkuɗoma minhum e maɓɓe kamɓe ɓiɓɓe adama ɓen, ajma'ina on dendangal muɗum. kala e maɓɓe wakkiliɗo ɓaawo o faamude o andude wonde fellet ko a gaño makko, ɓaawo mi ɓanginande ɓe ɗin ɗon piiji pop, si kanko o suɗike iwtirgol ɓaawo ma o jokkima, mi waɗay mo ko jiyaɗo e maɗa on fo moɗon mi hebbiniroyay o yiite jahannam. nan jom meɗen tabaraka wa taala o ɓanginani en fi iblisa ko mawɗo. kanko Allah azza wa jalla o wi ya ayyuha nnasu kulu mimma fi l ardi halalan tayyiba wala tattabi'u khutuwati lcheytan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsha'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. kanko Allah o wi ya ayyuha nnasu inna wa'da Allahi haqq wala taghurrannakum al-hayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur. ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أنك الله عز وجل أوي يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. kanko joomi meɗen tabaraka wa taala o ɓanginani en fi iblisa kañum e ngaygu makko ngun ko mawni. o holli en wonde iblisu alayhi lla'na kutiba alayhi, windama e dow makko kanko iblis, kala iwterɗo ɓaawo makko o majjina onte, kala annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila adabi sa'ir. kanko iblisu alayhi lla'na kala iwterɗo ɓaawo makko ko noon ɓe yahay. ɗum noon joom meɗen tabaraka wa taala neliri ɓe nelaɓe makko ɓe o neli fof e annabaɓe ɓe o innini fof ko firentingol en iblis. o tippini ɗe defte makko ɗe o tippini fof ko firentingol en iblis. joni noon neɗɗo on kanko o wallina ɗum ɗon fof sera o iwtira ɓaawo iblisu alayhi la'ana. ko ɗum waɗi so joomi meɗen tabaraka wa taala o wondi o wi ko goonga o woni wondi o pellet haysi Allah azza wa jalla wondani, haysi o wi'ali kadi ko goonga o woni wowlude. wa man asdaqu min allahi hadisan wa man asdaqu min allahi qila. kanko Allah o wi la amla anna, ko pellet mi woni mi hebbinoya jahannama yiite jahannama ngen minka immorde e ma iblisa, nana fuɗɗorde ma an. wa mimman tabi'aka, e kala kadi on jokkuɗoma minhum e maɓɓe ajma'ina on dendangal moɗon. jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wondi wonde o hebbinira yiite jahannama ngen tawa ko iwɓe ka aduna ɗo. aljanna on e hoore muɗum o hebbinoyay on ɗon aljanna, lakin na iweɓe ɓen ka aduna ɗo hebbinta aljanna o. hadis nelaɗo alayhi salatu wassalam wonɗo ko sahihayn ɓe maaki ihtajjatil jannatu wannar, ɓe maaki aljanna on e yiite ngen ɗi wenjuno. fa qalat innaru fiya aljabbaruna walmutakabbirun wa qalat aljannatu fiya du'afa'u nnasi wa masakinuhum. yiite nge wi'i wonde a min nde yimɓe ɓe tawata ko mawnintininoɓe dundarankoɓe ɓen koye an ɗo woni ko Allah azza wa jalla addata ɓe, ko min woni ko toppitoto fi maɓɓe. aljanna o wi'i wonde min ko wonata ka an ko du'afa'u nnasi wa masakinuhum, ko ɓeeɗo ɓe tawata ko lowɓe ɓen ka yimɓe wonnota ko ɗoftiɓe Allah, hay goto watta yiɗe maɓɓe, ko miskinaɓe wonno kono ɓe jogiti diina. Allah azza wa jalla ko ɓen addata ka an.
nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki allah azza wa jalla ñaawi hakkunde aljanna on kañumma e yiite nge kanko allahu o wi yiite ngen wonde ko ayo yiite anti adabi uazibu biki man acha an ko a lette an mi lettirte kala mo mi muuyi lettole o wiyani aljanna on anti rahmati arhamu biki man acha an ko a yurmede an mi yurmirtema kala mo mi muuyi yurmirede o wi kanko tabaraka wa taala walikilaykuma alayya bimil'iha kono gooto kala e mooɗo aljanna wo yiite wo mi fawtanike gooto kala e mooɗo mi hebbire mo haw hewate jonno yiite ngen allahu azza wa jalla ko hebbinirtange ko iwɓe ɓen ka aduna ɗo yedduɓe immorde e cheytanuji ɗin kañumma e yimɓe ɓe mana ka jinnaji e ka yimɓe amma aljanna on yimɓe ɓen si natoyi aljanna e jinnaji ɗi tawata ko moƴƴuɗi ɗin fi asahi qawlayil ulama ɓuri sellude e konnguɗi karmo koɓɓen jinnaji moƴƴi ɗin kadi natoya e aljanna joni noon si tawi hawri ɓeɗo natoyi ka aljanna ɓe wawata hebbinde aljanna o luttay toon nokkeli ɗi hoɗaka allah azza wa jalla tagana ɗin ɗon nokkeli yimɓe goo ɓen ɗon naata ɓe hoɗa ɗon nono jeeyay ko hani holɗinde ɓi adama yiite ngen kangen nge heewoye tef tawa ko iwɓe ga serata kadi kange yiite ngen no buge e magge no buge e magge hino buge e magge nge wi'a hallin masid taw sino woodi hay joni yedduɓe makko ayyo joomi ɓe tawata koyemi ɓeyduɓe kadi kono yiite ngen nge wowlirta ɗum ha allah azza wa jalla ɗefta teppere makko nden o yaaɓa yiite ngen on sati nde moɓodira noon on sati nde innata yoni amma aljanna on kañum si naatoyama luttay tawata ɗin ɗon no keeli ko woɓɓe tagete hoɗa ɗo qul ma kamɓe ma as'alukum min milandaki on mi toraki on alayhi e dow kokomi woni on e yettinande e dina joni an kan min ajirin joddi wama ana min mi wonali noon kadi minal mutakallifina mo tawata ko wonno e fawtade dey bi mana wonɗo e fawtade e wowlugol ko alana gandal kokomi woni on e wowlande ɗo in huwa illa dicrun lil alamin wona ko tawata ko komi woni e fawtade mi wowla ko tata mi ala gandal ɗum waɗi abdullah ibni mas'ud ɓe maki radiallahu anhu ɓe maki man su'ila an shay'in walla an ilmin lam ya'lamhu falyaqul la a'lam fa inna qawlahu amma la ya'lamu la a'lamu ilmun ɓe maki kamɓe ibn mas'ud radiallahu anhu wonde man su'ila an ilmin walla an shay'in lam ya'lamhu si goɗɗo lamnama goɗɗum ko tawata o anda falyaqul yo wi'u la a'lamu mi anda wala yatakallaf ɓe watti ɗo wala yatakallafu wata o fawta innugol ko bi o wowla tele o anda ɓe maki fa inna qawlahu amma la ya'lamu la a'lamu ilmun wi'ugol makko ko anda ko mi anda ɗum ko gandal ma roti imam malikin ɓe maki man qala la adri yani man su'ila an shay'in la ya'lamuhu fa qala la adri faqad afta ɓe maki kala lamdaɗo ko anda o wi mi anda rew faljiti woɓɓe goo wi wonde la adri ko nisfu ilmi mi anda ko feccere gandal kono si neɗɗo o woni kala ko addana o andi o anda o marani ɗum dalil o alana ɗum dalil yatakallaf o fawtoto o fefindo ibn mas'ud sammahu majnunan ɓe maki man ajaba an kulli ma su'ila fa huwa majnun ɓe maki kala neɗɗo jaabiɗo kala ko o landa hay ko o anda ko ɓe maki on ko feetuɗo aljununu ko fununu neɗɗo yo hattu ka o woni ɗon na hersa wiide ko anda ko piiji jelu nelaɗo alayhi salatu wassalam landoto sahaba ɓen atadruna kada wa kada ɓe maka allahu wa rasuluhu a'lam piiji jelu no ɗuuɗi moƴƴa ko ɗum waɗi si tawi imamu sha'abi ñande goore goɗɗo lammino ɓe landal
ngawol hannde keɓe landal ngal ɓe maki la adri. joni noon e hino janngana kuuɓe dolle mi juuɗe janngana kuɓɓen aroyi tawi imamum ɓe maaki seeɗa minen so landama goɗɗum on maaki on annda ɗum ngara meɗen hersani on de laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. wonde mastahati lmalaikatu hina sa'alaha rabbuha tabaraka wa ta'ala an asma'i al ashya an taqula la ilma lana illa ma allamtana. ɓe maki malaikaɓe ɓen kamɓe ɓe hersano nde allah azza wa jalla landinoɓe fi inde piiji ɗin tawi ɓe anda wi subhanaka la ilma lana illa ma allamtana. kamɓe ɓe hersano ɗum konto wonantama hersa ɗum. imam maliki landama lande terle nde 4 kamɓe imam maliki ɓe jaabi terle lande 4 ma 6 ɓe makani landi ɗo wonde ko lutti ko mi anda. o wi imamu maliki anda ɓe maki yaltu waɗɗoɗa mbaɗɗoteeri ma ɗi kala mo foftuɗa ka laawol hay si a andamo o andama darnamo inna mi landike imamu maliki waɗe ɗo lande ko ɗeɗo ɓe jaabi ɗeɗo o ɓe andanani ha hewtitoyaka ma awollugola kamɓe ɓe yersiraɓe. kono enen ɗo goɗɗo landete landal ngal o anda few oɗa andi neɗa waɗa fatwa ko ɗum woni ɓortugol goɗɗo ɓorno ɓornoɗo. ɓe ndaari ka tanwirul hawalik sharhu muwatta'i malik mo imamu suyuti ɓe waɗi o ɓe jeeya ko ɓe janti toon e siira imam malik wonde si ɓe landanoma lande kamɓe imam malik ɓe uddino toon meeɗa ha ɓe ɓamto non si ɓe jaati jangana koɓe maɓɓe ɓe imam ko on woni ɗo ɓe lande ke on lande uddino ɗo ngaasi jambo ɗo. imam malik ɓe maaki man su'ila an shay'in falyu'arrid nafsahu ala al-nari wa ala al-janna in asaba fa huwa fi l-janna wa in akhta'a fa huwa fi n-nar. ɓe maaki goɗɗo si landama landal ɗo yo naatu jaabagol taw yo o ndaaru moƴƴa o weeɓita hoore makko ka yiite e ka aljanna o anda si o hawriti ka aljanna bi idnillahi so woofi awa ko ɗum karmo koɓɓe maaki wonde imam malikin fewɗo ɓe waalino daɗɗo ɓe feƴƴingol ɓe fesi ɓe landa ko honɗum ɓe fesata ɓe maaki ko maafini ɓe ko ɗin mas'alaji ɗi ɓe landa tawa ko ɓe jaabori ɗi ko ijtihadan min indihi ko honno ɓe sertiroyta e jomiraɗo yawmal qiyamati fi ɗin mas'alaji. ɓelle no mari sifatul mujtahid ka ɓe ala imamu daril hijra subhanallah kono koko ɓe waɗi ijtihadu konko ɗum ɗon wo maafiniɓe yawmal qiyama. in huwa ndeɗo qur'anare wonali illa zicrun si wona ko nde waaju lil alamina wonande tagore nden wala ta'lamunna mi wondi noon ko pellet ko beetun andoyon naba'ahu kumpital kañum ndeɗo qur'anare ba'da hiinin ɓaawo sa'a oɗo ba'da hiin imamu qatadata ɓe maaki ay ba'da al maut ɓaawo on mayde gila kam mayɗon ɗon on anday ko nde humpitino on konko goonga kamo koɓe goo maaki wonde ba'da hiin wona abdullah ibni abbas ɓe maaki ay yawma alqiyama ñalande darngal nde ñanden on taway pellet hattirde pellet wonde ko nde humpitino konko goonga ko wanno ngo yi'ay ɗum. o wi wa qaalu ɓe wi'a kamɓe ɓeeɗo yimɓe yiite ma lana ko honɗum heɓi men la nara min ala e yi'ude ka nder yiite gaari jaalan yimɓe ɓe tawata kunna men laatinoke na'udduhum meɗen limaynoɓe ka aduna min al ashrari ko ɓe jeyanoɓe e yimɓe ɓurɓe bonde ɓe attakhadnahum e hara men jogitinoɓen sikhriyan jalnori min jaliɓe min mokiɓe tawi jaka naaɓe ɓoylinoɓe koɓe fewunoɓe am zagat anhum l absaru kako min wiwno e maɓɓe kon ko gonga hiɓe ka yiite ɗo ko gite ɗen woni ko ooñi e maɓɓe ɗe wi'ani ɓe ɗum no ko firo goo donc si tawi ko istifham si tawi noon na istifham ko attakhadnahum min jogitino ɓen dey sikhriyan jalnori
mais wi ko ɓe yimɓe majjuɓe laawol am zagat ay mana muɗum ko noon tigile woniri hiɓe ka nder yiite ɗo balsi ko woni am on ɗo ko bi mana bal ɗum balsi ko woni zagat o ñike anhum e maɓɓe al absaru gite ɗen ko gite amen nde woni yi'aaliɓe kono ɓe nder gal allahu wi inna dhalika ko pellet koko janta e koko waɗoyta ɗo ka ñalande ɗarngal allahu wi la haqqun ɗum ko gonga dey takhasumu ahli nnaari weñjoygol ngol yimɓe ɓe tawata ko yimɓe yiite ngel ɗum ko gonga on ɗum woni dhalika on ɗo ko takhasumu ahli nnaar mana muɗum inna takhasuma ahli nnaari la haqqun o wi qul matan ɓe innama ana andede no min muhammad alayhi salatu wassalam mundirun komi jertinowo wama min ilahin ala dey reweteɗo hay e goto handuno e dewal ngal illa allahu siwana allah alwahidu on goto alqahharu mo tawata ko fooluɗo dolnuɗo e dow tagore makko nden rabbu samawati jeyɗo asama'uji ɗin jeɗɗi wal ardi e leyɗe ɗen jeɗɗi wama baynahuma e konko woni hakkunde majji al azizu on fooluɗo e dow laamu makko ngun kañum e dow tagore makko nden fof mana fooluɗo e laamu makko ngun e dow tagore makko nden alghaffar on mo tawata ko ɗuuɗuɗo haforgol e surrugol ɓeeɗo yimɓe ɓe tata ko tuubuɓe laɓɓini qul mako huwa ndeɗo qur'anare naba on ko kumpital azimun mawnugal kono antum onon noon anhu e gaaye kañum ngal kumpital ɗum mu'riduna hiɗon ɗuuri sali gomninde tele ma kana liya ko pellet latanano kilan ndey min ilmin e gandal bil mala'i l a'la e fi nguɗo tagu allahu azza wa jalla ɓurgu towude woni malaika ɓen id yahtasimuna fewndo ɓe wenjayno in yuha ilayya ande de ko wahyina in yuha ilayya wahyinaka e an illa siwana annama ana wonde min nadirun komi jertinowo jertinira tagore allahu nde lette makko ɗen mubinun ɓanginowo ɗum kadi alanalan gandal dey fi nguɗo tagu allahu tabaraka wa taala ɓurgu towude id qala rabbuka tuma nde joomi maɗa wi'anno lil malaikati malaika ɓen inni no min khaliqun komi tagowo basharan ɓandinke min taynin immorde e loopal fa ida sawaytuhu si tawi hawri mi fonninirimo mi feppindirimo wa nafaktu mi wutti fihi e makko min ruhu mo mi tagi faqa'u lahu heltanemo sajidina ko on sujjanɓe mo hiwrimo fa sajada al malaikatu malaika ɓen sujji kulluhum ɓe fof maɓɓe ajma'una ɓe dendagal illa ko wona toon iblisa kanko astakbara o mawnintini wa kana o laati min alkafirina jeeyaɗo e ɓeɗo yimɓe yedduɓe qala allahu azza wa jalla wiya iblisu ko ayyo taƴiɗo yurmede an ma mana'aka ko honɗum haɗuma an tasjuda nde sujjanta lima halaqtu on mo mi tagiri bi yadayya juuɗe ande astakbarta e a mawnintini e dow yamirore andem an kunta ka a laati min al alina ko jeeyaɗo e ɓurnitiɓe dow makko kanko qala allahu azza wa qala kanko iblisa o wi ana min khayrum miɗo ɓuri moƴƴude minhu e ɗimo kanko halaqtani a tagila min naarin immorde e yiitege wa halaqtahu a tagimo min taynin immorde e loopalngal qala joomi mi wi fakhruji yaltu min ha immorde ka aljanna ɗo an iblis fa innaka no arrajimun ko araɗaɗo yurmede ande wa inna pelleta alayka tabiti e dow maɗa la'nati kuddi an ila yawmi ddini ha ñalande hasbore e joddi kuuɗe qala kanko iblisa o wi rabbi ko ayyo joomi an fa anzirni nennana muñanan ila yawmi yub'athuna ha ñande ɓe immintinoyte qala joomi mi wi fa innaka pellet no an iblis min almunzarina ko a jeeyaɗo e ɓen nennanaɓe ila yawmi lwaqti lma'lumi ha e ñalande oɗo waktu annaɗo ɗum woni ñande tagore nden fof mayata luttunoɓe ɓen ka hoore leyɗe e gurdam qala kanko allahu azza wa jalla o wi fa innaka pelletno an min almunzarina ko a jeeyaɗo e ɓeɗo nennanaɓe ila yawmi lwaqti lma'lumi ha e ñallal ngal tawata ko ñallal waktu annaɗo on ɗum woni ñande tagore allahu ɓe mayali ɓen fof mayata qala kanko iblis o wi fa bi izzatika mi wondiri dey teddungal maɗa ngal ko ayyo joomi
la ugwiyannahum ko pellet mi majjinay ɓe ajmaina ɓe dendagal maɓɓe illa ibadaka siwana jiyaɓe maɗa minhum immorde e maɓɓe ɓen ɓe tawata almukhlasina ko laɓɓinaɓe ɓe qala jomum mi wi falhaqu ay mi wondiri gonga on mi wondiri hoore am min on mo tawata ko reweteɗo e gonga on maɗum falhaqu ko pellet gonga on ndey mi fawtike mo laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal walhaqa ko gonga noon kadi aqulu mi woni e wowlole la am la anna ko pellet dey mi hebbinoya e jahannama yiite jahannama ngen min ka immorde e maɗa fuɗɗorde e ma an iblisa wa mimman tabi'ak e kala on jokkuɗoma minhum immorde e maɓɓe ajmaina on dendagal moɗon kol ma kamɓe yimɓe yedduɓe ma as'alukum min mi toraki on mi landaki on alayhi e dow ko ko mi woni yettinde e moɗon min ajirin joddi wama ana min noon mi wonali de kadi minal mutakallifina wonɗo e fawtade wowlana on ko anda in huwa wonali ko ko mi woni on e wowlande ɗo illa dicrun si wona ko wajulil alamina wonande tagore nden wala ta'lamunna mi wondi ko pellet ko matun andoyo naba'ahu kumpital kañum ndeɗon alqur'anare ko nde humpiti on kon ba'da hinil ɓaawo saayi mo tawata ko saayi mo woɗɗa ɗum woni ɓaawo goto kala e mum mayuɗe walla ɓaawo dargal ngal darade laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal